Algú sabria dir-me quants artistes valencians han triomfat en Broadway, han participat en la primera pel·lícula sonora de la història o han viatjat més que el bagul de la Piquer? Efectivament, doña Concha Piquer. I com a xeque bo, estimem l'art, hem volgut aprofitar que venien al barri del Morvedre per a visitar la casa on va néixer ara fa 100 anys. Això s'ha de celebrar com cal. No creuen? Doncs no es preocupen que ja tenim reserva a un lloc a l'altura de les circumstàncies. Molta gent major que viu al barri de la Saidia encara diu «me'n vaig a València» quan creuen el riu per a baixar fins al barri històric. I és que no fa massa temps, d'ací encara es podia veure l'horta. Nosaltres avui ens n'anem a un lloc on el més normal és no saber què anem a dinar o a sopar. Ara sí, podem tindre la seguretat de que no anem a eixir defraudats. Parlem del restaurant Joaquín Smith, tot un clàssic ja de la restauració valenciana. Al districte de la Saidia es troba el popular barri de Morvedre, que s'escampa pels voltants del carrer Sagunt i de la parròquia de Santa Mònica. Delimitat a l'est per les vies del Trenet al carrer Almassora, té actualment 10.600 habitants empadronats, dels quals un 48% són nascuts fora de València capital. Com la resta dels barris del nord de la ciutat de València, va haver un temps en què tot el barri era horta. Les plantem en primavera i les cuidam en estiu i la terra, una terra molt abonada. Nosaltres les cuidam, aquestes tomates, quan tenen la punteta roja, perquè aquesta tomata maura diferent a les altres, maura de dins per a fora. I quan té la punteta roja és que dins ja està maura. S'han de collir mogudes, que diguem, que tenen la punteta i al cent de mà estan per menjar. La tomata aquesta és preferible menjar-la en cru. El sabor és una cosa que no se pot definir perquè cada un té un gust i el millor que pugueu fer és provar-la. Avui visitem el restaurant Joaquín Smith, a barri Morvedre, València. Al popular carrer Visitació trobem el nostre objectiu. Passen amb mi. Quan entres a casa de Joaquín Smith, l'ambient és plàcid, et trobes bé. Ací a la dreta, en aquest espai, despatx i biblioteca. La música és un element de referència en tot el restaurant. I a la carta no posa res. És Joaquín, l'encarregat de triar el que anem a menjar. Això és igual que quan vas a casa d'un amic, a que no li preguntes què té per menjar. ¿Cómo comença un día normal al teu restaurant y a la teua cuina? Sí, pues la verdad es que el día empieza en el mercado, ¿no? Quiere decir que ahí es donde decido lo que voy a cocinar ese día. En dos paraules, Joaquín, ni tu de bon matí saps el que vas a oferir als teus clients fins a que no vens del mercat en la mercancía. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar el gazpacho de remolacha. Entonces tenemos dos vertientes. Por un lado, vamos a poner 12 hojas de gelatina en remojo. Tenemos la Thermomix y vamos a poner la barra de pan que hemos cortado, que hemos quitado la corteza. Ponemos dentro 250 gramos de almendra marcona molida, se la añadimos. Vamos a poner ajo. Esto, como es un gazpacho de remolacha, la base es un ajo blanco, pero le vamos a poner mínimo de ajo. Le vamos a poner medio diente de ajo pequeñito. Le vamos a poner un puñado de sal, ¿vale? Un decilitro, 100 gramos de aceite. Entonces vamos a echar 40 gramos de vinagre de Módena. Y luego vamos a poner 1 litro de agua mineral. Pues ya tenemos los ingredientes del ajo blanco y le vamos a poner... Esto es un truco, es una fórmula de poder comer un gazpacho recién hecho, que es añadiéndole hielo. Cerramos la Thermomix. Eso sí, hay que tener siempre cuidadito porque puede saltar un poco, ¿eh? Y son 7 minutos, lo que vamos a dejar triturando. Tenemos la primera fase del plato y lo pasamos por un colador fino. Siempre queda algún restillo de la almendra o eso. Y vamos por la segunda fase, ¿eh? Ahora vamos a preparar la remolacha.
La misma operación, es otra parte del gazpacho, pues lleva su sal, los 40 gramos de vinagre, 100 de aceite, el agua, colocamos la tapa, papel para evitar que nos salpique, nos manche, a máxima velocidad. Y lo pasamos por el colador también. Siempre queda algún residuo, por eso es conveniente pasarlo por el colador. Y aquí pues tenemos la base del plato y lo colocamos en la nevera para que esté fresco a la hora de utilizarlo. Tenemos ya las 12 hojas de gelatina remojadas, entonces hemos calentado un poquito de agua y lo que hacemos es escurrirlas bien, las 12 hojas que están blandas, y las ponemos en el agua caliente. La gelatina, una vez en el líquido que se utilice caliente, no puede hervir porque se estropearía. Aquí tenemos el tomate y vamos a preparar la segunda fase del gazpacho. Está lavado ya, y entonces le quitamos la parte fea, troceamos y vamos poniendo en la Thermomix. Tenemos justo 1 kilo y trituramos justo unos 30 segundos como máximo. Ya lo tenemos, pasamos por un colador fino, pues ya tenemos el tomate coladito y lo pasamos al vaso de la Thermomix. Entonces le ponemos un poquito de sal, 100 de aceite, la gelatina, entonces lo vamos a pasar muy poquito, simplemente para que se mezclen los ingredientes. Abrimos y esta preparación la ponemos en el sifón. Y riquísima porque solo nos sabrá a tomate. Cerramos y le ponemos 2 cargas de nitrógeno. Agitamos el sifón siempre hacia abajo y esta preparación va a la nevera también. Ya tenemos preparado. En la base le vamos a poner un ajito. Estos ajos que la gente se cree que sabe ajo y no sabe absolutamente nada de ajos. Pasamos el ajo morado o gazpacho como queramos y pasamos al vaso. Vamos a poner un poquito de sal, los tropezones, que es la guarnición en este caso del gazpacho, que son unos pistachos peladitos, 6 o 7, y 3 costoncitos de pan frititos, un poquito de aceite y el tomate. Y vamos a rematar con un poquito de maldon y un poquito de pimienta rosa. Y ya tenemos el plato para disfrutarlo. Bon profit, Joan. Moltes gràcies, Joaquín. Quin coloret més guapet que té. I ara anem a buscar el vi que li aporta finura i que no emmascara els sabors d'este plat. I hem pensat en Don Pedro de Soutomayor, macerat en neu carbònica, Albariño de Ries Baixes. Albariño és la varietat de raïm tan típica de Galícia. Este vi és afrutat, fresc, verdoset, diguem que mos dona eixa part de fruta que realment necessita. Mos dona uns tonos de pinya i a poma verda. Realment este vi li anirà perfecte a este plat d'all morat. Che que bo! Confeccionar este creatiu gazpacho és molt senzill. Joaquín ha començat d'una banda fent un ajo blanco clàssic triturant molla de pa, amb mel a molta, un gra d'all, aigua, oli i vinagre. Després ha repetit la mateixa operació substituint el pa i l'almella per unes remolatges bullides. Les 2 preparacions les ha colades i les ha mesclades molt bé. Després les ha deixat de refredar a la nevera. D'altra banda, ha triturat unes tomàquets madures, les ha colades, les ha mesclades amb fulls de gelatina i ho ha reservat tot a la nevera dins d'un sifó. Per a servir este plat ha col·locat al fons d'un got uns aiets escaldats, l'ha omplit fins a la meitat amb l'all morat de remolatxa i ha afegit uns pistatxos i pa fregit i ha acabat incorporant amb el sifó l'escuma de tomaca. Un plat tan original s'ha maridat amb un vi que ha sabut donar la talla, un albariño anomenat Don Pedro de Soutomayor, quasi res. El d'avui ha sigut un dinar realment sofisticat.